da se događaju te takozvane sačekuše ili ono što je najopasnije, to je ovaj događaj u Nišu, ja bih ga izdvojio možda kao događaj meseca ovoga. Znate šta je, dok mi sad razgovaramo, to znači da neki ludak kroz Beograd ili kroz Niš nosi eksploziv, nosi dugu cev i tako dalje i opravdano dolazi do uznemiravanja javnosti. Jedno moje zapažanje, ako mi dozvolite. Mislim da u zadnje vreme gotovo da smo se sve što smo imali policijskih snaga smo usmerili na borbu protiv korupcije. Bukvalno imam utisak da svaki komandir neke policijske stanice mnogo mu je važnije da li je neko tamo na kiosku primio 100 evra, nego da li se neko šeta po gradovima sa eksplozivom i tako dalje. Ja kažem, ovo je najvažnija borba, ali je interesantno, imam utisak kao da se malo zapostavio taj opšti kriminalitet, a u ovom slučaju to više nije opšti kriminalitet. Kad imate, to je evropski standard, svetski standard, kad se neko bavi eksplozivom, dugim cevima, sa čekušama, to je takozvani gradski terorizam, no mafija živi. Prema tome, mafija je reprodukovana, svaka mafijaška grupa zapravo jeste zadat udarac. Međutim, ovde što je interesantno za našu situaciju jeste da je taj udarac na mafiju od 2000. godine pa na ovamo, on je bio udarac i na mafiju i na jedan otuđeni paradržavni aparat, to su vam oni pripadnici ISO-a i tako dalje koji su učestvovali u mafijaškim poslovima sa njima i sada je ostala, sa punim pravom možemo reći, čista mafija. Da isključimo da tu postoji mogućnost bilo kakve veze sa paradržavnim aparatima i mafija je obnovljiva. Koliko god puta da je vi uništite, vi je zapravo nikad nećete uništiti, ali je vrlo značajno da pratite njen rad i da preduzimate ovakve mere. To potvrđuje i jedna druga činjenica da u našoj policiji postoje neke tri struje, bivše vlasti, sadašnje vlasti i nekih ostataka nekih starih vlasti, tako da nije nemoguće da je rezultat ovih afera koje sada izbijaju iz policije upravo borba za prevlast unutar policije i dokaz da ministar ipak nije glavna ličnost u našoj policiji. Javnost u potpunosti sad okrenuta liku i delu tog Miše Banane, koji je po svim prilikama bio to što jeste, prevozio te banane i usput je verovatno preneo neki kontingent, šta uspe da umuva u taj brod i ovde je stvarao kontakte, ali on je imao te kontakte očito i još ranije po njegovoj veoma pod navodnicima bogatoj nekoj crnogorskoj vezi i tako dalje. Prema tome mislim da ga ovde neko sada direktno uveliča njegovu ulogu u svemu ovome, samo zato što je otkriveno da se on sastajao sa Dačićem i to se sada vata. Ovo što kaže Vuk, tu su bili i šef kabineta i tako dalje, možete da zamislite ako je služba znala da je taj Lazarević bio ta spona između mafije, da kažem, narkomafije i ministra, pa mu ugovarao te sastanke, da je on naknadno nagrađen mestom visokog diplomiranog diplomate u inostranstvu. Pa dobro, morat ćete priznati, pamtite malo duže od mene, da su nagrade često kroz istorije bile takve. Ali ovde je interesantno, sada ga zoveš na odgovornost, a znao si o njemu to i tada. To su neke stvari koje meni se ne uklapaju te stvari i očito je da tu ima još nekih igara za koje niko živ još i ne zna, ne može da ih otvori. Ja sigurno tvrdim, sa sigurnoću stavljam, što kaže, svoj neki, eto, taj komentatorsko-analitički ugled, da je Darko Šarić pod strogom kontrolom američke službe DEA. Da ona sve zna o njemu. Jeste čak rekli da ga oni štiti? Jeste, apsolutno, pa ne može, znate, ne može jedan Escobar nije uspeo sa onim da se zaštiti, nama Darko Šarić šeta te dezinformaciju u Južnoj Americi, te ne znam sad i u Bosni, te ovde, znate, kad neko uspe tako da zaštiti narkobosa, to može samo jak policijski aparat.
To su mogle službe. Znači, ja znam iz svog vremena, nismo mogli da nekoga sakrijemo u našoj zemlji i da niko živ ne zna gde je on i tako dalje. Da mu promenimo identitet i tako dalje, da ga zaštitim. Prema tome, siguran sam da doziranjem podataka velikim osloncem na američku službu DEA mi zapravo dolazimo i do ovih informacija koje našoj javnosti se plasiraju dozirano. Ovo je sve dozirano, pušta se malo na česmu, puštaju se novinari da istražuju ono što je neistraživo i onda jednostavno vi dolazite u situaciju da javnost izluđena sada jeli. Ovo što ste malo pre pitali, nije li ministar možda razgovarao sa Radulovićem da bi prikupio informacije? To je bio prvi ministar koji bi se bavio operativnim radom. Zato što su njegove stranačke kolege, to ja naravno da ne mislim. Tako, zato kažem, to su pokušaj plasiranja njegovih sada veza, znaš, on je išao da čuje, mola s koji se ministar bavi operativnim radom i tako dalje. Pa pitajte njegove stranačke kolege i druge ministre, oni misle da je verovatno se zbog toga sastao sa njima, jer očigledno da nemaju bolje objašnjenje. Dosta glasno su, znate, stali u odbranu ministra bez potrebe. Ja lično mislim da Dačić može sam vrlo komotno da se brani, da njemu ne treba iza leđa niko, ni Obradović, ni gospođa Dejanović. On može vrlo dobro sam da se odbrani i upozoravam da se ovde radi o velikoj nekoj igri obaveštajno-policijskoj, da vrlo verovatno i Dačić ima neki argument ili nešto u svojoj ruci koji će jednog dana ili vrlo brzo i o nama izneti. Svaki podatak do koga dođe BIA, suštinski to je državna tajna. Svaki podatak do koga o ovim problemima dođe Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je državna tajna. Postavlja se pitanje ima li u ovoj zemlji državne tajne i ako se ta državna tajna tako bagateliši i otvori istog momenta kada se sazna, onda znači da nema državne tajne i misli da bi, ako bi je ova država ozbiljna, ovo pitanje sada trebalo staviti na neki tapet ili neka pitanja o čemu se ovde zapravo radi, odakle takve informacije da procure. Podatak o tome da pojedini policijski komandanti često puta štite svoju braću i slučaj recimo pokojnog Radovana Stojčića Bađe. U svakom slučaju je neophodno da se to sve do poslednje tačke istraži i razjasni. Ja ne znam u ovom trenutku da li naša policija, odnosno njena unutrašnja kontrola, s obzirom na pretnje koje prima od nedefinisanih za sad ljudi, da li je ona sposobna za sve to, ali za toga mora da stane vlada i ministar lično. Se govori o osposobljenosti policije, ovo je ta tema. Po meni najosposobljenija policija jeste dobro plaćena policija. Ovo sve drugo što govorimo to je tehnika. Ona može i da zakaže i da ne zakaže. Postoje dve firme u svetu, to su dve američke firme koje zapravo prodaju ove softvere o kojima se govori. Jedna prodaje taj za civilni sektor, to je, i druga ima vojne te sektore. Imate pravo da zakupite i satelit i tako dalje. Uvođenjem ovog novog softvera kod nas zapravo je nastavak jednog procesa modernizacije, onaj šoker. Šta je to? Šoker, to je onaj američki uređaj koji sa ove razdaljine uspavam Srđana da nema ga više dokle ja hoću. Znači, jedan naš čovjek išao iz policije da ga kupi, bukvalno izvukao sve iz mog kompjutera. Zanimalo ga. Tačno, ne zna, đavo bi ga znao, čovjek osjeti. I tačno se pojavilo, nakon 3 mjeseca se pojavilo da je to. Da niste vi stisnuli dilicu? Nisam ja, nego je to. Radilo se o susednoj državi i tačno su oni izvukli, imali to. Povećati možda i 100-struko. Znači, vrlo verovatno da u zemlji postoji 2 do 3 hiljade ljudi koje obezbeđuju bezbednosti organi. Mnogo drugih lica zapravo koriste tu državnu zaštitu i to nas mnogo košta.
ekipa, ovi su maskirani kao da su ETA, ne znam, Bin Ladenovi ljudi, naočari i tako dalje. I oni onda govore o tome i reporter vrlo vešto, lukavo pravi sada čak i skicu kako to oružje, a početak filma jeste da je u Marseju održana jedna pljačka koje vidite da crnci ulaze u jednu banku ili kockarnicu, mislim i pljačkaju, nema nikakve veze sa Beogradom ili bilo šta. Hoću da kažem, postavljam pitanje na ovo drugo vaše pitanje, naprosto mi nije jasno kako je moguće da se francuski novinar ili francuska ekipa šeta po našoj zemlji, da dolazi u dodir sa oružjem u toj zemlji, da čak pucaju pred njom u toj zemlji, da pravi reportažu, a da naše vlasti to ne znaju. Mislim da je čeka jedna veoma vruća jesen, ali to je ono što zabrinjava građane, pa i mene koji se bavim tom problematikom. Vruća jesen da se bori sami za sobom umjesto sve jačeg i rastućeg kriminala u našoj zemlji. Samo nama ekspertima je dokaz to da se tu radi o političkim igrama i ja samo u tome vidim da ne može da se izabere načelnik policijske uprave Novi Sad, ne vidim da nema nekih sposobnih policajaca ili sposobnih ljudi koji bi došli na to mesto. Nepostojanje načelnika dovodi do porasta kriminala ne samo u tom gradu nego i šire i to je samo znak kriminalcima da policija nije sposobna, odnosno rukovodstvo policije nije sposobno da postavi svog šefa. Ako nema šefa onda zna se da kriminal cveta. U našem društvu je policija krajnje politizovana, znači na nju se vrši pritisci i sa strane opozicije i sa strane pozicije, a s druge strane i policija ima sama svoje interese. Može da se dogodi da neke krivične prijave ostanu u nekim fiokama, odu kao u proveru i ta se provera produži još nekoliko godina ili meseci. Ja lično mislim da je ovo vest malo kao zakasnila, meni se čini, jer vidim da se tu radilo nešto ranije o tom prebacivanju. Čini mi se da je ona plod neke međunarodne akcije koja sada se promoviše, to je ta akcija se zove Sirena, po onoj policijskoj sireni, tako? I u okviru nje verovatno da smo iskoristili priliku, juče je policija bila u Briselu, tako dalje, pa smo pustili tu vest. Vest je veoma dobra, s obzirom na činjenicu da kroz našu zemlju, prema nekim podacima koje možete onako skupiti, a imate informacije o broju azilanata koji dolaze, nekoliko hiljada ljudi na ovakav način prelaze granice, ulaze prvo u zemlju. To je ono što je najinteresantnije, kako oni uđu u zemlju. Kako uđu u zemlju? Ovu ranu jesen, upravo zbog mađarske granice, jer ima još kukuruza i ostalih onih. To je prelaz preko tih takozvanih zelenih linija, znate. To je granica livade, njive, šume, tuda se oni prebacuju. Čekajte, oni uđu tuda kolima? Ne, kola se ostave, recimo u tom selu, imate tu dva sela koje su navedena, i tu se ostavi i onda se sačeka pogodan trenutak. Ako imate graničnu patrolu, imate, ako nemate... Znači nema tajnih putića, ne? Ne, on ima samo tu stazu, neko koje može više vojnika na našim granicama. Odnosno pa samo... Ma ne obezbeđuju se čak ni zakon. Naša granica je vrlo porozna po tom pitanju. Upravo je ministar juče... Čekajte, a videokamere, a one kamere koje su osjetljive na plotu, to se vide odrisi? To su kamere na graničnim prelazima, da vi želite da znate koji auto i... Ovo je ilegalan prelaz, dakle, on bira livade, polja, šume, reke, recimo prema Bosni, Drine i tako dalje. Ovdje je izabrana dva aktara sela, znači gde su ljudi bili sakriveni do momenta dok nije vodič iz Mađarske rekao da može i da će biti sačekani i oni su tako na taj način prešli i oni su u Mađarskoj uhapšeni i na osnovu tih hapšenja tamo jednostavno je došla povratna informacija da postoji ova ilegalna grupa i onda vi krećete unazad da pronalazite tu kriminalnu grupu. Naravno da nema prijatelja kada se radi
obaveštajni rat, tu nema nikakvih saveznika, iako ima i razmjene informacije, one su vjerojatno dozirane i onako date kako odgovara partnerima, ali ovo o čemu danas govorite o Merkelovoj, prvo da kažem da vrlo verovatno na vašu opasku da će joj zameniti mobilni telefon, mora da je zamene i stabilni. Budite sigurni da Merkelova ima 6-7 svojih specijalnih linija koje su isto tako Amerikanci slušali. Dakle, ne radi se ovdje samo o mobilnim telefonima, ona je premijer države koja je prisluškivana u potpunosti. Pa onda da pođemo od toga treba da je promene stan i kancelariju. Ali su probijeni. Dakle, ovdje se radi o najvećoj mogućoj aferi u KIX-u obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi. KIX američke službe koja je dozvolila da je se otvori pitanje, a to je tajno prisluškivanje, to je najtajnija mera koje prisluškuju tajne službe. Dakle, da tu meru zna samo 3-4 čoveka da će se neko prisluškivati u službi. Znači, to je toliko tajno da jednostavno se i ti podaci kriju, maskira se. Ako pišete da je Merkelova prisluškivana, nećete staviti tamo Angela, nego ćete staviti neku šifru njenu. Znači, to su najtajniji podaci, dakle, ovo je veliki, ogroman KIX američke obaveštajne službe, jer je otkrivena jedna mera koju ona primenjuje u svetu i time je ona sada u potpunosti demontirana. Ona mora da se demontira i tako dalje. S druge strane, ono što ste postavili pitanje dopisniku iz Bona jeste stav i aktivnosti nemačke kontraobaveštajne službe koja apsolutno nije uspela da zaštiti svog premijera. Zadatak svake službe, nema tu korektnosti ili nekorektnosti, znate, pa mi smo dobri s Amerikancima, pa nema veze šta će oni. Zadatak svake kontraobaveštajne službe jeste da štiti onoga koje je na vlasti u zemlji. To je prva, ona štiti vlast. Ovdje je očito da je kontraobaveštajna služba Nemačke potpuno probušena. Ovdje se ne radi samo o BND-u koja inače i nije kontraobaveštajna služba, to je obaveštajna služba Nemačke, ona deluje na drugi posao. Ovdje se radi o Bundesverfassungsschutzu, znači službi za zaštitu ustavnog poretka, jer je s prisluškivanjem premijera Nemačke narušen ustavni poredak Nemačke. Neko prisluškuje vojne tajne i može da narušava ustavni poredak. Na tome ovo je jedna katastrofalna situacija za obaveštajne sisteme i ja verujem da u svetu sada trenutno sve obaveštajne službe i kontraobaveštajne službe strepe da se i njima ne otvore ta pitanja, jer to su najveće moguće afere koje zahtevaju potpune smene i rukovodstva službi i jednih i drugih i naprosto jedno otkrivanje o čemu se radi, zašto je došlo do takvog propusta. Znači li to da su Amerikanci probušili nemačku kontraobaveštajnu službu, pa je ona znala, ali je ćutala? To bi bila još gora katastrofa. Na tome, mi smo imali, Amerikanci su inače skloni tim aferama, setite se od afere Watergate i tako dalje. Dakle, oni prisluškuju sve i svakoga. Ne treba zaboraviti da oni u Nemačkoj imaju 10-ak ogromnih vojnih baza, kao što recimo imaju na Kosovu Bonstil, evo da malo prošetamo ovi naši Bonstil, iz koga mogu da bukvalno do severa Evrope prate te razgovore, koristeći satelitske druge snimke. Znači, naprosto ovo je afera za štampu, ali je bruka za obaveštajne i kontraobaveštajne sisteme i u svakom slučaju ona će imati dalje posljedice i da se ne zanosimo. Otkrivanjem ove afere neće niko prestati da prisluškuje ni Angelu Merkel, ni nikoga, samo će se primeniti druga metodologija i drugi način, jer to je nešto što je služba ima kao zacrtano, kao svoju tajnu meru i ona će to raditi i dalje. Gospodine Spasiću, da li važi jednom obaveštajac uvek obaveštajac? Ja uvijek ga znam, mislim da važi. Znate, sad kad slušam ovaj razgovor i kad pratite ovo sve što se događa, ja prosto voda mi ide na usta šta imaju mogućnost sadašnje službe bezbednosti. I kako bi vi stavili da ste uvalili građanima u ruke, da tako se izrazim prostački, uvalili ste im mobilne telefone koji su lokatori. Mi smo cepali cipele, cepali gume na kolima. Ljudi su stradali da pronađete nekog teroristu ili nekog, ovaj vam sad tu stoji ispred nosa. Znači, koje su sada mogućnosti, to je neprevezićeno, znate. Dakle, Obamu vrlo verovatno prisluškuje ruska obaveštajna služba ili tako dalje. I kao što Putina, on prisluškuje i ovaj bude. I tu ćemo uskoro čuti aferu o tome, sigurno.
Gospodine Spasiću, dakle, bili ste u poziciji da sluškujete sigurno i prijatelji i neprijatelje. Naravno da će i ova afera da prođe kao sve druge afere, s tim što će unutar sistema bezbednosti biti sigurno čistki svog pada. Verovatno taj Snowden je povukao čitav jedan aparat američke službe da je propao. Naravno da je mora unutar nemačke službe da se promene. Određeni ljudi jednostavno nisu odradili svoj posao. Država ne može da otvori dosija, jer dosija sadrže podatke koji mogu kompromitovati zemlju. To je pitanje stranih državljana, stranih novinara, stranih diplomata, vojnih objekata, naše observacije prema drugim zemljama. I najzad podsjećam da u Istočnoj Evropi su otvorene dosija i da je tu bilo mnogo buke, a da se na kraju pojavilo da to u stvari nije tako kako se predstavlja sada u našoj javnosti. Mene čudi da to do sada nije razjašnjeno. Ako se i radi o prisluškivanju, onda je moguće da to rade neke ili parapolicijske snage, možda rade neke strane obaveštene službe, možda neki odvojeni aparati unutar službi. Mislim da u zemlji to mora pod hitno nadležne službe da reše.